kecukur tuh. Weh, nanti gue kesini. Tembak bani. Hei, doi, napung no kamati ye. Lo jawa ko. Tembak i. Ah. Hei, tunggu pa ye. Pantas pa rin, 5 bar eh. Ang biligi nga, ang prepare ko ito. Ito mayang ka. Wah, ang pajabalong ka ko to. Tembak. Weh! Let's go! Wak ke sawah kalau mantre. Kuno gije? Iya nak. Mana semoga? Iya mana sab ke kapol eh. Ais, desa du yakin. Magai. Ah, gejeru. Nalena jeru lagi na dile jampang ya lene. Ini mana jampai Elina di gator rawa Elina. Jadi masuk sana. Tabe, ini ka punana salong. Ya kita bos pemilu oleh pekanjaki mau diri nah. Iya. Makanya mak gue, kenapa? Ya biasa aja kali pilih sama gue ko sarung ya gue. Memang aja macam puru deh, mangsa. Cocok nih. Kenapa lu profesional ya? Weh, papar kasar nalolo ya. Ada bobo. Main lu kena cukur main pemang. Usahku ya. Cukur sah. Mau dia kesama kanda-kanda bandeta. Makanya tenang kok profesional ya. Mereka cukur tuh. Nanti gue kesini. Cukur kan? Guys. Yo jalan, weh, makanya mau kayak nangis. Kayaknya jero lah, bawa nangis guys. Ya bos, nangis. Tangan kena bukan. Yuk, ayo, bawa pergi guys. Abis ini dia udah cakap di paku itu. Kunci. Ada kunci makor. Ada kunci baru 2022 satu ya. Baru ya. Magi, aku mas kuye, makanya makanya naik kurus seliu kerajaan. Desa duyaki makarau, kau yang berangkat makan jahe. Ayam sama nunggu nunggu deh, di bawah yang perlu kerja kecil, biru nangis tawe, itu jangan jangan biru. Bukan ini bos. Ya lo yang boleh ngambil jodoh.